sengathi angashaka amathaki kube sathi isiteleka ngathi angashaka manje ke angabe safa njalo uhlala engathi angasha ungamanyala wena ngizokuthiwa ucommentile kulezi ingane lezi abeposta abasimba futhi kuyinja sengathi ungafa umgodoyi ngiyakwenyanya ukuya nokubuya le njengaganiwe ehamba yayo gxeka umshado wengane yawubiza ngalento yathi awusayisapheli lento usho umshado kaTekisi udodo womuntu ngiyakwenyanya masondo uyinja wena ngitshela ukuthi mina wena wakhohlisa ugogo wakho ethi mkhwenyana wayitshela usuganiwe wayedlalisa ugogo wakho Mbongolo ethi kubiza ngomkhwenyana wami uyitshela usuganiwe awuganiwe fusaki ngiyakwenyanya fusaki lenja ephu manyana hayi sesithukene ngalendlela ongazazi ngizuyibona futhi it's a record breaking situation sesithukene saye sangezwana